lang na tanan yan nakapat. Pwede na kung warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, yari nagkatunaw ha amoy in waktu hikarwa sing kita ni tiap-tiap adlaw. Waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari in guru mulia, guru kalasahan, milkat utani ulang tapag patumtong insyaallah subhanahu wa ta'ala nangog kita ni marayaw. Serta insa ini habuk din ha mga ini susungon sing kita niyo tumpukan si mga masyayikh na to dahil di ha lauman si mga na to na siya ini nakabul pa Madina al-Munawwara insyaAllah subhanahu wa ta'ala rin mga piladlaw rin habiyaon amin sumampay siya madto pa Mamlakatul Arabiyatul Saudiya labi-labi na tuod ha Madina al-Munawwara insyaAllah subhanahu wa ta'ala mangindua kita niyo katan Allah subhanahu wa ta'ala mayan in sila ini amoy in maka dauhat sin yaksud nila at upaya sa kita niyo makakabahagi pang sila makawalik na rin amoy nila. Kalina ko magpaluhay, itukbal ko yung guru kalasan, mayroon na rukayong daingkan ustal, syarhan, sahibul, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والند والنذير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمين على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباده أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا عباد الله mga kialasahan iban kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maumaas tay manghud sin kami apag-arama miyulya kamu iban kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagu-lagu pagsarang sukul kaniya, inyarin ya kita niyo, tiyaupikan karna dumungog iban humati, sin araman niya, sawab, mataod mga manusia, kailo, wala sila amuin, nagmuhut-muhut, himati sin arama Islam mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumusin kita tumtumusin ikaw iba sin ako pagkain kita kanganan manusia mayroon kapatut sin kita sumulang iban magmasyat fa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumusin ikaw ibasin ako in manusia
Wayroon kapatut niya magmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Madaran pagkaruan sing kita niyo. Pagpangkilon, ibang pagsabuton sin mga sila kaulamaan. Kaguruan sin kita niyo. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nagpapanjarin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa jin ibasin bangsa manusia. Buat malaingkan imaksud sin sila yaon. Manunggali. Hapag tag-ipon, hapag sumbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nakasawab yan tumtumusin ikaw ibasin ako. Ngayon kapatutsin kita magmaasiyat iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia. Minsan pa unin pagkatao niya. Minsan pa siya nakura. Minsan pa uno course inawasin siya. Minsan pa siya manusia, kikilala sin manusia. Kikilala sin mga tao. Wayroon kapatut niya magmaksiyat iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kapatut sing kita sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk manusia. Hambuk tao. Imalup. Simung. Nangasumu pa hambuk imam. Bianakan Imam Ibrahim bin Adham. Hambuk manusia. Masuk magmaksiyat hiban uminaw sinamuin langgaw syara' fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk adlaw biyayaan sinamuin mga subo siya. Karena siya matagi sa magmaksiyat, iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang kanya sin Imam Ibrahim ibn Adham. Wiyasiyatan sa sin 5 farkala. Hapabila niya, kausan in 5 farkala ini. Makajari na siya magmaksiyat, iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan niya patumtum kaniya. Panagnaan patumtum kaniya sin Imam Ibrahim ibn Adham. Lambiya sin Imam idha aradta an ta'si Allah. Idha aradta an ta'si Allah. Fa'si. Walakin la ta'kulu min rizki. Lasin Imam yaon. Apabila mabaya ko magmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang kaulanggar syara' fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'si. Pagmaksiyat na kau sa ibut kay mo. Doon na pagmaksiyat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayan na kau himinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut kay mo ayaw ko kumang riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut kay mo ayaw ko kumang riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sintaw na nga suwin imam. Unulan niya riziki, hindi ko kaunon buat malaingkan ingkatan riziki dia habaw gumi ini. Riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan kakaon dia habaw gumi ini basin inuman niya. Inyan riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang kanya sin imam. Makalaos kau. Kumaon riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas niya kau piyakaon. Yang kau sumulang kaniya. Bang biakato. Nakapakain na ba iluman iba sipog sing kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas niya kita yubiksa. Piyakaon. Piyainom. Piyahanggup si mga muin. Hangin. Kagawutan sing kita magmaksiyat iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hapatumtum ini. Malaggo ini undang-undang sing kita niyo. Malaggo ini amuin suntuan sing kita niyo. Malaggo ini amuin. Dan ikabatok sing kita niyo maon. Parida iwan ulungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Supayain kita makatinggal hapag maksiat iba sulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Patumtum kanya sin imam. Ibut kay mo.
Bangkaw magmaksiyat na iba sumulang na po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kau kumaun riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin taw na nga suwi ini imam. Baitaan na niya ni karwa. Law sin imam. Idza aradta an ta'si Allah. Fala taskun min irdih. Idza aradta an ta'si Allah. Fala taskun min irdih. Law sin imam. Hikarwa niya. Apabila mamaya kau inamuin nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibut kay mo. Ayaw na kau maghula-hula di habaw gumi. Subhanallah. Ibut kay mo. Bangka mamaya na magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duhulan mo na yung inamuin kabayasin ginahawabaran mo. Ibut kay mo. Doon na pagmaksiyat mo yan. Ayaw na kau amuin maghula di habaw gumi. Nagsintaw na nga suwin imam. Harin na ako maghula. Harin na ako tampat maghula. Buat malaingkan ingkata na mo tampat di habaw gumi ini inyari tampat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumud ka palang lungag. Tumtumain yan. Allah subhanahu wa ta'ala tagkapatut kaniya, tagbaya kaniya. Sumud ka palang bato. Allah subhanahu wa ta'ala tagdapo kaniya. Baka ina ko sumud palang lupa. Na inyan. Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumusin kita. Whereon tampat lugaing buat malaingkat ingkatan yan tampat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yan inamuin tagbaya singkataan yan. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjarihayan. Habiyayan na. Yubik sa kamarayaw. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyak niya ka naghula-hula diya babaw gumi. Kahawasan mo pa magmaksiyat iba sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lao sinamuin taw na nga sawain imam. Ano na kulo niya biyan naghula buat malaingkan ingkatan hula ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Laong kanya sin imam. Nakapakain na iluman mo iwasipog mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayaan niya kau diak naghula-hula. Makatawakkal pa kau magmaksiyat kaniya. Makatawakkal pa kau sumulang kaniya. Law sin taon na nga suwi ini imam baitaan na lang niya ni kato. Baitaan na lang niya ni kato. Law sin imam. Idza aradta an ta'si Allah. Fa'si. Apabila mamaya kau magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmaksiyat na kau. Apabila mamaya na kau magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmaksiyat na kau. Sa iwot kay mo. Amay-amay kay mo. Pagka ini ka magmaksiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumulang na ka Allah subhanahu wa ta'ala. Duhulan mo na yung kataan, kawayasin ginahawabaran mo, minsan sulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwot kay mo, magmaksiyat mo yan. Iwot kay mo, bangkaw magmaksiyat. Lawag ka sintampat at akan lugal. Di ikaw kakitaan. Di ikaw kajagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lawag ka sintampat. At akan lugal, di ikaw kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baha, tampat di kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon. Buat malaingkan ingkatan tempat ini. Kaya jajalan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumusin kita. Tumtumusin ikaw, ibasin ako. Ya ka mabasag magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ka mabasag sumulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ka mo hindi mo ruhol sinamoy na hawa nafsu mo. Tumtuma. Mayroon tempat buat malaingkan ingkatan kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insanam itum. Manaho siya ba to itum tungaan doon.
Insan nam yaong masira kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa isa nam yaong sumuksok palang bato. Halaw sin tungaan dom. Buat malaingkan inyaon sanam yaon kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya jajarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biar din nabahain kita. Manusia. Kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lansin taon ang asuwin ni pa imam. Laon niya bihan imam. Hariin na ba ako laon niya lumawag tampat. Inaamuin di ako kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan ingkatan tempat ini. Kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laon sin imam. Laon niya biyayan. Makatawakkal baha ka magmaksiyat. Kausan mo magmaksiyat. Kausan mo sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang sinamu hindi kawayaan niya. Hindi karidaan niya. Hayaan kau kikita niya. Subhanallah. Ang akto'y manusia. Ang akto'y manusia. Maluman siya patao. Di siya maluman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan mo yung mga kawataan biyayaon. Kakitaan mo yung mga kaanakan biyayaon. Maisog yan uminang maasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayroon doon yung maas niya. Bang mayroon doon yung lasya niya mo yung jamajaraka niya. Diyan makatawakkal magmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan. Fasdun. Amuin wala siya kikita si maas niya. Wala siya kikita si lasya niya. Si mga kabagayan niya makatawakkal yan magmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Impatut kalumanan sin kita. Impatut kasipuan sin kita Allah subhanahu wa ta'ala. Bukum manusia. Lansin taon ang asuin imam. Baitaan na laon niya ni kaupat. Baitaan na ni kaupat. Laon sin imam. Idza aradta an ta'si Allah. Fa'si. Apabila mamaya kau magmaksiyat. Hiban sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala pagmaksiyat na kau. Sa iwot kay mo. Idza ja'akal malakul maut. Fakul lahu ajirni hatta atub. Apabila dumatong kay mo yung malakul maut. Apabila dumatong kay mo yung malakul maut. Pamunga ka niya. Baita yung malakul maut yan. Haulian na. Haulian na ko kawaa. Magtawat na ako muna. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga maksiat na hinang simbaran ko. Si mga maksiat na hinang ko. Magtawat na ako muna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam patumtuman niya kita. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mautu ya'ti bagta. Al-mautu ya'ti bagta. Inkamatay sin kita bigla magdatong kato taniyo. Di ikaw lawayon tawag. Di ikaw lawayon chat at tawakan text biyayan. Di ikaw tawagan. Buat malaingkan bigla dumatong kay mo inkamatay. Mayroong manusia makaraos. Inamo inumiyan sa pamalaikat. Pamalakul maut. Haulian na. Magtawat na ako muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga maksiat na inang sin ako. Mayroong manusia makaraos biyato. Lasin Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila dumatong inajal. Apabila dumatong inajal sing kita niyo. Paragantahan sing kita niyo. Pangumulan sing kita niyo. La yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Di na yaon mapahuli. Di na yaon mapauna. Buat malaingkan inyaon. Bang siya dumatong, asal tuod dumatong siya kato taniyo. Mga kialasahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumusin ikaw. Tumtumusin ikaw, ibasin ako. Hapabila inka matay dumatong kato taniyo. Bigla siya mo indumatong marikato. Di ikaw tawangan. Di siya mag-chat kay mo. Di ikaw baitaan. Buat malaingkan bigla siya dumatong kay mo. Hangkan impatutihin ang usin kita niyo. Hanya di pagkato taniyo yung kawi. Puasin amoy mga pagmasyat na hinangsin kita. Puasin amoy mga sulang na hinangsin kita po Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ni us-usan si kita niyo. Pangayuan tawat iban kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala pa di matong kato tanyo yung kamatay. Sabab yung kamatay di kita ilaway text. Di kita tawagan bigla sa dumatong kato tanyo. Langsin taon na nga suwiin imam. Baitaan na lang niya ni kalima. Baitaan na ini kalima. Langsin imam. Idza aradta an ta'si Allah. Fa'si. Apabila mamaya ko magmasyat, sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sulang na kapag masyat na ka. Sa iwot kay mo. Idza ja'aka az-zabaniya ya'khudhuka ila an-nar fanpalit minhu wadhhab ila al-jannah. Langsin imam, apabila dumatong kay mo, inamuin malaikatuz zabaniya adlaw kiamat. Ang paniya kaudahon pala mapinal ka jahannam. Sabab si mga maksiyat na hinang mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab si mga sulang na hinang mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan mo ingkatan. Hawa nafsu mo minsan pa yung sulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Titinggalan mo ingkatan. Amo hindi akan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwot kayo mo. Apabila dumatong kayo mo malaikatuz zabaniya. Ang panikaw dahon pala mapinal ka jahannam. Layo ka rin kaniya. Daan ka rin kaniya. Tangkis ka rin kaniya. Ang bakaw sumud pala sin surga. Subhanallah. Walang manusia yung makakaos biyayat to. Langsin taon na nga suwin imam. Walang manusia makakaos. Inamo inapabila siya daon. Si malaikatuz zabaniya pala mapinal ka jahannam sakali tumakas siya. Hampas siya sumod pala sin surga, wayron manu siya makakos biyato. Subhanallah. Mga kialasahan, iban kiaulungan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga patumtum yato. Lima nasabot sing kita niyo. Wayron manu siya makakos kaniya. Wayron manusia imakaros di kumaon rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron manusia inamuin magmasyat siya habukon tampat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron manusia imakaros maghula lumawag siya hulaan buat amuin bukon hula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaingkan ingkatan hula ini. Hula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian wayroon manusia. In makagaos. Mamong pamalaikat malakul maut. In amuin mamong si haulian na magtawat na ako muna. Wayroon manusia in makagaos mamong biyayat to. Hapabila dumatong ka ni in malakul maut. Kabaunin kawi niya. Damikian wayroon manusia. In makagaos adlaw kiamat. Hapabila siya daw si malaikatuz zabaniya pala mapinal ka jahannam. Tumakas siya. Ang pasadumangan pala sin surga. Wayron manu siya imakawas biyayat to. Ingkahaupuan niya mga kialasahan. Iban mulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin ari. Minsan pa unin pagkatao sin kita. Minsan pa kita kikila na sin manusia. Kakilangan kita sin katiling kalalam.
Mayroong kapatutta. Sumulang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong kapatutta magmasyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan in mga patumtumyat to magmumpaat kato taniyo sarta ipanginduasin kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin waktu sin kita niyo ini. Inangonsya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga hikabugat sin amuin karayawan sin kita niyo adlaw paghukom. Sarta in mga patumtumyat to. Mainang yato kato taniyo lutuanan. Labi luba. Yari kita niyo halawang duman. Sinamuin. Ipo sinamuin maksiat. Kakitaan mo roon. In mga kaiwanan ka musliman. Iyaw na mo in lima lamod-lamod. Ha mga kakahinang sin sila duhaing arama. Na inyaw tumtumunsing kita niyo. In pagpabustak sin kita. Uno-uno na bubustakan. Karena amuin. Lumamod kita harap afarakala sin duhaing arama. Inyaw maksiat yaon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga kialasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumubtub sa jarito. Bang manisab. In mga patumtumya tumagmumpaat kato taniyo. Di naman hababaw gumi. Sarta mabilang siya mo in karayawan sin kita niyo. Haadlaw paghukom sin kita niyo. Mamaid ako kaniyo sin amo in salam. Kasila sa maun kaniyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين